mixing it with my drinks tonight. It's going to be carnage by then. Rwan ta, so felly fan ni dros Anthem Genedlaethol Cymru. Come on, Ryan! We're only a small group, so let's make it. Yeah. My head was benadayan unwilling me, glad beth a cantorion en wogion ori. Ai gwror y ferwyr, glad garwyr dramad, dros ryddid goll a sant ei gwaed. Glad bleidio'r wyth ein glad, dramo yn fi i bi o fai o bydded ein iaith barhau. Woo! Come on, Cymru! Rwan ta. Dyma kick-off y Cymru, ie, na chdi. Wedi chwarae'n barod. A, pasio da iawn. Come on, Cymru! Ooh. From Rona in Sicily, Mystery to go Wales. Taylor. Taylor. Ooh. Amlwcus. Can't imagine it's a Welsh club. Oof. Taylor. Chdi. Maen nhw wedi gwisgo ribbons fel Cancer Research UK. Dydyn nhw ddim yn cweit o mod da fel Ysbytai yn Rwsia. Right, so they can't stop. Oh, come on, Taylor! They can't stop the Oof. casseroles and the saucepans and everything until 10 o'clock. That's why they finish at 11. So it's just one of the other things, but the branches. Ashley Williams. It's very quiet today, it might be on over. Yeah, the fabulous brunch today. Where's that? Out in New. Oh, you're at the very top. Ty dyma. Oh! Oh, Gareth Bale. Na chdi. So we had the buffet rather than our cast. Very good. Yeah, I was going to go with a friend recently. Vladimir Ways, Georgia coach. I say something was I keep sleeping, I got to go back there. It's nice. Oh no, just goal kick. Oh well. Yeah! Yes! Yes! Yay, Gareth Bale! Here is my inspiration for Gareth Bale. Nachdi. Oh! Nachdi, da iawn. Oh, nice! Yes! Da iawn. Gareth Bale hairstyle. A dyma fi efo gwall Gareth Bale. Now for yourself. Rwan ta, ar 60 munud mae Cymru wedi chwarae'n well ac yn wedi gwthio nhw yn orbyn Georgia. Gyda nhw wedyn bod na Cymru wedi arwain 1-0. Na, dim chawns. Amlwcus Gareth. Taylor.
Joel Coleman, Frifriolo dros Cymru. Mae ganddyn nhw cornel wedyn ar y funud. Gareth Bale wedi wella ac yn chwarae mor da. Gyfergila. Sorry, dwi ddim yn gallu pronounsio unrhyw enwau Georgian achos am hwnna'n iaith anodd. Ond of course, un enw Georgian dwi wedi pronounsio yw Mamuriashvili. Of course, Mamuriashvili, typical Georgian. O! Na, dim look o gwbl. Dyma'r signal drwg iawn. Free kick to Georgia. Oes, mae rai Cymru i rawn diffyn gan gynta ar y gormod yn erbyn Georgia. Achos dydy Cymru ddim yn eisiau Georgia i fod yn cyfartal. Ond of course, dwi'n gwybod dwi wedi fynd allan efo un hogan o Georgia yn enw Marina Mamuriashvili. Ond gobeithio a gafodd y gêm. Dydy Georgia byth yn mynd i cyrwni. Ond gan ei weld. Agos iawn. Agos iawn. Digon lwcus o rwan. Can I have another one of these as well? Hit the bar, okay. Wedi hitio ar y bar, okay. Throwing the... cornel i Gymru yn erbyn Georgia. Gobeithio ydy hyn o'n ail cyfle. Throwing i Gymru. Trosiad. O na, yn Gymraeg yw trosiad i Gymru. Edwards. Ond mae Gareth Bale wedi penderfynu i gwneud y gwaith fel hyn. Dwi'n meddwl mae'r ysteo yn eitha typig i fi. Peth fel hyn. Na chdi. Come on. Dwch ymlaen. Come on, Gareth. I'm Lucas, Gareth. Pedwaredd cornel i Gymru. Pedwaredd cornel. Rwan mae Joe Ledley wedi creu cornel, kick cornel. Diolch ymlaen, Joe Ledley a Gareth Bale. Gobeithio fydd Gareth Bale mynd i sgorio! Dia. Dyma'n reda. Dyma tipyn rhyw eiliad cyn yr egwyl. Sam Vokes yn troi agorau. Ond dim yn cael look o gwbl. 1 munud ychwanegol, cyn yr egwyl. Ac efo hanner awr yn yr egwyl. Gareth Bale. A rhedeg wedi pasio fyny. Sam Vokes dwi'n meddwl. Iesu mawr. Cardyn melyn i'r hogan o Georgia. Ond pwy di o? Iesu Christ. Vokes. Ai. Dawsfili. Dawsfili. Wedi cael cardyn melyn, Dawsfili. Gareth Bale yn cael kick. Wylach dy wedyn ar ôl y toriad. Dyna ni, dyma ai o hano wedi gychwyn yn barod.
Felly, mae'n 47 munud tua rwan 47 munud. Felly, iep, un dim y Cymru yn orbyn Georgia gyd yn hyn. Right now, Gareth. Rwan ta. Ie, rwan ta, dyma Gareth Bale wedi dechrau gwneud y gwaith sgil. Ie, na chdi. Taylor! O, amlwcus. Gareth Bale. Yep. O, amlwcus. Ie, na chdi. Dim ond pêl-droed Americanaidd o gwbl. Gareth Bale. O! Mae'n dechrau bod yn agod? Na. Na, goal kick I Georgia. Amlwcus. Gyda llaw. Chdi, dyna ni. Unwaith eto, mae Cymru yn troi y gorau I creu afantais I fod ar ymosodiad. Chdi. O, dew. Edrych ar bod Georgia wedi cael afantais o rwan. Achos mae Georgia yn eisiau hitio nôl. Greuashvili. Oh, agos iawn. Wedi methu. Wedi methu. That's agos, Wff! Mae hwnna'n agos, yndi? Agos iawn. Ie, agos iawn. Diolch ymlaen, Cymru. Yeah, sorry, got it wrong round. I realised you're not pushing my... Header. Chdi. O, pasiwn da. Dyma'r cyfle. Na, dim eto, dim o gwbl. Yn anffodus nath Georgia wedi bod yn cyfartal 1-1. Yn anffodus mae Georgia yn dechrau bod ar ymosodiad yn orbyn Cymru. Dia. Dydy hwnna dim yn da. Dewch ymlaen. Come on, Cymru. Na. Dim digon da. Bydd bod o'n agos iawn I 60 mlynedd. Mae munud. Mae'n drwg gen I. Ie, ond anffodus, mae hwnna'n annisgwyl I ddeud y gwir, wrth gwrs. Ond o wel. Ond gobeithio, os mae'n rhaid ydyn ni tarw nôl, gobeithio. Gan I weld, sy'n digwydd ymlaen.